Afei ansemo ninchwe mwankasa eni. Reverend Israel Joseph Sean wanona panye kwantrofo God Host Favor Chapel wadano awopoye mantemu na nansemu yabo amani rekra ye emfifi mantemu ye mankasi asem na making na nansemu ye de awewo semba basom ye se wono wankasa ni dwotworo mutwo ne bapa ye nyenchen na sinu ba ya wanye mfinhia ne mienu owura ye hwenyankropon nim akuma kodano ya wie kira sesie no ade aka ho a enam shoma posifo ene abambofo kokoye bi edeboaye na asam ne ba ya ne kokodi mu ewo Cape Coast eye court ya na asam no edimu akoniaba enno da court akwa asam no so asetena ma Reverend Israel Joseph Sean no wano twene da sada ne begina da ka ni mu a na court no atoto na no na kwadu wodo ye odebo ni nyina ta owura ne kire se wani fo okwa bia aso na wanyi ntumu da enne ne kire se wono ana enam nsa so ama ne ba akoda wanya mfinhia no mienu akoda no wuye wie kire se tutu na so dem ade akoda no ahye honom enam so ama abra se ne ko na wie no court no wahye se Pastor Reverend Joseph Sean wanko remand na wotwe mienu na wotwe mienu no so pe court basa atena na sem no so na babi ada no wano tumi ade ato anam so amase adi mpanyimfo aboanan akwa biaye a waye na sore no akwakotuo mu no ade afi wo wo mko na sa akoda na nkese ahyehyɛ so dem wono mu a na akwakoye awehosem anam so ama ye ne kromafo ne bi ya abra asem ne si ye no wono so ekɔ ne efiri da na kɔto no edi mu akɔ ne abanyina na wono so ewo hɔ mu bi ema ye ne wono kasa e atwere se nyame anim ni ehubua ya abo wo mo nya asem keto makora ya wono sere wo ma Ghana bambofo ne kɔto se baby asem ne da no ewo so de to sa ya homo ya papa o mama dama ya pa ya nampa se yan sera fere kwan pata bisa o yenu mama mbulu ni pa o nonge pa na wesida o panje pa o hwabo ya pa o de hwabo ya pa serious pa ni ngeje pa hwabo ya pa so for ya nuna na wewe mbaya but ya utumba kwa ba ya shop o me ni bi ko mwana ade tumi de juma kwa mpo ba ya me ne ya ne kasa ya but ni na se ya na sai issue ni ba ya but according to the report me who sani anya si na ese ihu abone pese ne na ewo ya nti yeti asam no kwa no ya ke yemishenye ewo ho ntama mesuo kwa kan ya bra na yewo ha osere san wo bonya mene na yehwene ani bo ho de so nyi ha mti wa no ntinka o hwe no do kuma nyina arusho waye chromafobia wamo awo mankasim ana yate wamo kan yaman boni Eric anan ana ko honum na nwochu no ana madam Alberta wano chasa ne yonku brabo pa ekosofu ya soribi ana so kasa atwa sane sofo no kura wo sitia no wonfa bibi san susunu o sasa nyambra sami obetumi aye yemi no ko ni mo bia susu do botu abobo because the way ya no subanete en fada ma do ni fish and the social bia na no yede wan yo bo ba de hu de ni tunu okoye no no so produce bia na no yede no bia short mo du bia so na no yede yemi ya kan na nas mo bi sende o le kan yede e ba do se no ko yobu ti o bibi kan en ko yobu na mo su bi sende de se wa fa bo na no so wari awo samuwa asie ewo mfifi mantemu anam so masofo no wankasa na sene mu ba wasie no amasem no abedeja ene yefiri sofo a wasie ono anasene mu ba na anya musie na emu na aso da mu a etwetwe aso yi hu a yekọ Ghana mra sebedwafie enche bia ena aso ehwe nkutahodie ho nsamso erebeto so se kasafidie binum wo man yi mu a emra kasafidie ahodo ya Sompa ka ho edisu bie ewo so obi bia ediso no wode ye ninwuma no ebinum atwamra na jakora wo mu ni so afi eto ahodo ese wonu mutua de ma aban no wonu mabomi mfi taduku nyade a wo mutua saatoi wo mu de tua wonu ma hoka ne se hunti wo mu de kredo atotum wo mo adwuma yode kosi se wo mu betuatua wo mu ho aka na afi mra no wo mu bediso no ene wo bekoso aboshe na enumu ena mampanin John Dramani Mahama wode nano etumu bie enam so ema yewura Sam na te George ya wono ena ye ningo prampram na sebedwani no wono ne so afo hwe nkutahodie ho nsam so wode tumdwa ewo mra sebedwafie kyerese wono mama wo mo nefu amakoma aduasa ye bosome baako woni wo a wonema enye bia kwahyehyɛ ne yie ente saa na saa bere no nso so na oda so gina baabia gina se tie bia emra bedu na bra wo kasa no na yensa ntwerafo titru na ye atirichi no ho nti otobi mane yen
Yemi no ko ni mo bi an susu do botum abobo because the way ya ni subanete en fa da ma do ni fish. And the social for bia na no ye de. Why no boba de hu de ni fi ni. Okoyi. A few minutes ago, His Excellency John Dramani Mahama, the President, directed that the Ministry of Communications, Digital Technology and Innovation work with the regulator, the NCA, to allow all the affected radio stations some additional time to correct the identified breaches within a defined time frame. Those who fail to do so shall have their authorizations formally revoked under the law. In line with this directive from His Excellency the President, the Ministry and the NCA have granted a further 30-day grace period to all defaulting entities. Mr. Speaker, this is not the same as the arbitrary revocations and hefty fines imposed under the previous administration. As a current government, the Ministry has also been instructed to waive all the applicable fines that should have been applied to the defaulting entities. Mr. Speaker, since morning, I have received calls from colleagues on both sides of the aisle notifying me that some interests they may hold have been affected by the ongoing exercise. Dear honorable colleagues, we passed the laws and have a high bar set for ourselves as honorable members of this august house. We need to lead the way with exemplary conduct. As a ministry and regulator, we are status agnostic and will be fair to everyone irrespective of ethnic, religious, political or social affiliation. Yewra Samna te George Swafwa ohwe nkuta hodi honsam so ene dinsemi etomra se bedwafo enim. Na yewo Sam George we ya pano na dom kuma no ba no dani. Won manya for Alexander kwame na afenyo marken anso asorigina ye ya na wo chere se Mr. Speaker eni bi ko so wo maga ne mu asa bawe no wo paso otu na ni te LDC MPP amanyoko no so wo montena sekura anya nhwe han amasa de ne nkoso wo se ne ko ba no sa no dom kuma ne nyina so baba aboso na won madi won made hye no mu achi sanse asa wuntumi ya wo no ye chichine ni de ma MPP amanyoko no wasante mantamu no abawe ba watu na ni te ade sini so wontumi ntiase se na no adaya wo che no ya wo ja no ya yi no ni station awoye wasan so akotumu. Why should Asake be denying the opportunity to broadcast? Why will Wuntumi be denying opportunity? Why is Wuntumi suffering? What has Wuntumi done? Mr. Speaker, if we say we want to perfect our democracy, then we must be seen to be walking that talk towards perfecting our democracy. This business of it happened yesterday, so we must continue this vicious cycle. Mr. Speaker, it won't help any of us. Today, I will repeat what I've been saying since 7 January 2025, that this power of 187 is not permanent. We have seen 169 before, and we saw 137, 137. So let us all be guided and know that the power immediately you are given is like an ice block. It begins to melt. Abusua waya dom kuma no bano dania wo magana masirga fie ye wala zanda kwame na afenyo makin ene yanto aso na yenwura nsam fufuro mu eye na kwadwoje si no nsi abremu kase yebo ene eguso ayebe mawa eye secure de na secure sanitary pad wono nso epia yenti na we de mede wo kọ kumase nkran kwantempon so arohosem bi esi pa wosuhum ma 44 ne nyina ne se trailer bi ana eso ensu e wontro mu wodi firi nkran na wakọ mantam foforom ama ho nso wonu manya nsu papa ne bi anom na eja kokoto mu na de kropotia ekwotwetwe eja ne ba de obi entumi enhunu enansa ayo so ema bunso fire station ewo wo mo ene bo wo mo 910 na wokokọ bo a ema sa agyi wotumi edum no ewo mu se wokra bia ni ho a woto de na nso japade de ebi hwere pa na enomo ena odunja adwumaku no wo mo de afutuo mapa ema wono mo atitru wo mo edi sa adwa no ana wode enema goods only egu kai mu etwa kwantenten se wono mo tua wo mo nkoso amfa odunja adwumaku no wo mo kwampono no won hyehyɛ ya ewo ka ho afei fire extinguisher se wonni bi wo kai mu a ese dre ni bia enya bie na adom aboa ama saa hwirehwire ni hawo etese wo mo nama wo mo ankwa nkohia bi wono mo se hwiremu ne de wo mo afekire wani pa sa dwe wo mo hwini mu a wodi hwehwia ehunu ba bi kropoten ne de ekotwetwen saa wogya kese ede bae
I was sure you tour and some no eso. Now Dr. Ken Agyeiwaah no Ayagana Chamber of Mines, Penny Control for your Watano, and our did to judge said Drumabia. I am now my Ghana at Temwatano, and was a woman to make a woman pursue one ho, now attending it to me yet too much true, and the galam say ya by no a yes so to Susa, and woman Ghana emu. Was in they walk on my Ghana quarter what one was said galam say. Cases Sibi Shumwan Yas and Katuama. Now, some years be the quarter. Kwani abakura no edru maybe ayana magidia Ghana for a war a woman no sajidi ni nyina tumi kwasa sa tantene no enya dwuma ententem show anam so ma Dr. Ken Agyeiwaah edi adesradia to Ghana be nim say radio basra pa anka won mokeka wo sa kwan so na won mo mutofuma godie ye nam kwan paso na wode kwa bone so ne to ma Ghana yefuma godie be wi kire say yensuwa ene kwa ibretu no emra na tumi ene won modi we ayensam for Shamudia Sonkoa, Akosua Agyeiwaah nam so ma Dr. Ken Agyeiwaah what nsem yi ekotu jase. Ecoside debilitating on devastating effect of Apam devastating on care of medical predicament among others. We are at a critical juncture where the agency combating illegal mining will be responsibility to strictly decisive. The arrives too soon, and in some cases we do not see that being adjudicated. Have as effective deterrent. It is ecocide with debilitating consequences. The devastating effects of Galamsey are plain. Polluted rivers, devastated farmland, severe health and medical predicaments amongst others. We are at a critical juncture where the agency of combating illegal mining licensing regulation. Justice delayed in this matter is not merely justice denied, it is national development destroyed and public confidence eroded. Your support is critical. We acknowledge the complexities involved in prosecuting illegal mining offenses. That is why programs such as this is a vital one. It is echo. I was your warrior Ghana Chamber of Mines. Penny Control for your Watano, Dr. Ken Agyeiwaah. And if Dr. Ken Agyeiwaah di so yenko honorable na ye wa free yi na boboano se ukọ donkuma ewomra se bedwafie no a pani wono mu a ehwe apomuden so no woka ho bi na wode atodwa echese na no ewomu se wo mukomra se bedwafie a wokọ asetena na ekowie ya anesefo ene wono maji a wono bi atietua na enam so ama ayarehwe papa timamufu nya no wono mu ye se wo mbe pratum ewo ho nanso ekowie ye yewura bena herefo wampene kura ama wo mo kasa na ama nti wo mo de mentime ho ase esi mu mawie no speaker kura e de wo mo ma privileges committee se wo mo enkoka wo mo asem ho ne de nam so a wo mo amamra se badwafo ntimi anya adwuma na nwie no wo mo nkonko kirekirim ne no ene pani se enhyemudie na kiri no enkasa hodo ekoso ene enkomodie no ede di pefe se ensampa bi ebetimi afiri Nazareth aba wono mu a ate atua no enema ebetimi asesa ama wobese wono ma sa akọ adwuma na wakọ akọhwa yafo. All the stakeholders that we invited were here. We had a very simple celebration with the nurses. The nurses are going to have a session with their council, and we are hopeful for a good news. There's no other news for Jamie. Thank you. All the stakeholders that we invited were here. We had a very simple celebration with the nurses. The nurses are going to have a session with their council, and we are hopeful for a good news. There's no other news for Jamie. Thank you. All the stakeholders that we invited were here. We had. No, yewura na ye wa free yi ene kansa asemi na owura Mark Ket wono so ekasai e wo sanhye mudie ya ho enkomo a ekoso no yenti bimra. Of the General Registered Nurses and Midwives Association, I say that we are very happy that they honored our invitation, and the same thing goes to the Ministry of Health, the Ministry of Finance, and Fair Wage. We are all in to assist us,
and of course my committee members, and we've had a very fruitful negotiations. We've tried to understand each other. We have tried as much as possible to synchronize our activities, and now what we can say at this moment is that the discussions were fruitful, and we ask, or the nurses have requested that they have to go back to the council, and then we'll come back. And no, market na wani. Wono ene health committee no wono mutitinani. Ano pay eno so ne yegyina na yada ye hutia waba. Eno achi de aka akire nyina no ye de betoa wo. Minim so why she me cry man nane now so ebony show one basso Malehon Sepeno Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. The view is a condom. The condom only and then it's not on, but it also got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Hofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwisia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo kidney problem prostate die eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo konoma boy here na Accra hanso so die wo mu gina mu ankasa ewo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia ebetro for Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demu fua medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwsi o Sompa do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me senfimfim me biem na wo hwasa me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo see efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy munde dinam se me foreign call hello papa what about to be a new se me feel London eko US na no kra wo kurukura fa me go mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko ba simple mo de wo to wadansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo boduma kra sre kane no a na wo duru US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adansi ho niam de a obia se na ko jejesi company limited na matese wo bi de pokesie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa
no krapa a police station in Chehwa Hey, Akuaba sempre monono. Onye mereda. she we kura no miensam and we bien fufuro yawo ba ko obu akwase paase kumase e ba ko so pokura se nkran ha obi ase na na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu auto cement iron rods banding wires and adua plywood and just say the board dance ro te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wudu kuka mu a wo ko ja free akra wo yi ka so depo ele pokura se de no kra to nchen a wo sa wo bu akoteman tantra hill iron city amanfrom wasa bie depo kese so e wo koshiman kumase sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no no wa bie depo kese so o da dentam edwiso akra road femeso opposite alaji selia ampaba meboshen tanoso breman na manfrom numbers of manford frɛ 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojejesi Company Limited. Hey, Akuaba simply mono. First clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techima eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo srem. Wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo o magye no wo Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu gi international awards ahodo, wo mu gi local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bi the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha baby a wo mu ho. Enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout. Se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni faso. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Pabusha Damwasi. Say much a bratchen Yamaya Kwabayo Toa and some no aso. 2025 World Day Against Child Labor and which Media be Akosua my Ghana monam so and my Commission on Human Rights and Administrative Justice. Ye 20 can such Rajaj Makono, one more Albaman, yes, sir, and they will show my pan why Ghana Kodani be Nipa Piankuma million about Quachiri Pobako 1.1 million and Krankwa. Yeah, the one more young crew to Juma, and my Ghana more and emfata na wasesa oba ne munchichemu a wo munchemu aduasa 30% sa nkora ne nyina so adwuma won mo ye no eye adwuma e do wu afa ebetumi di apinisie ene nkodan na ne wo haw bia babato won mo so ya adeso ya wo machechera so a enya asem keto ma na eneyi asamti ya wo mo di atoso no ayese sa child labor yi hun sensem wono ye betumi afiri mo ni akwa ye nimu na mmom emu aka de doso se wo se wiase amansan keka won mo ho enam so nti wo ma Ghana so won ma kai pa sa ene ye won kora bi wo no mo a wo kom ya wodo a won mutu gala yada sa nkoda ne mom etu galamse na enye wonko ye wo ebi mo so won mo asenka won beko school na won makwa kosua de no sa nkoda no ati adwuma se a won mu sua eya yakaka de adwuma ani ade a ense emfata anam so amaso adwumako no atro se awo sempa ye wo mu ano se nkoda no emu mpema hanum 500,000 ana won mo je school ko ya won mo aye adwuma ti se ye afei emu mpema duasia wotwe ani hanum 68,500 womo so kura de womo nko school kura da womo si school dem mpo da na nkamfanse womo makwa hunu de atwiamu abadan de kaka ho ana fei emu mpem ahasa aduowotwe enkono 389,000 so womo ko school na mum ewi akire no womo sanso free school dem a womo baba tena fie wose san koda ne nyina no sagane ya nhwe ne ya dache ye betumi akura hwenhwen e wo san koda yi mu ensem anam so ama womo bo amane sagana man to wana mowe na koda million bako akire po bako a yade womo ye mponkodwuma e wo ma Ghana mu chichiru ene sabio ye nkuronkuma ni mu no ye betumi ahwe na sade no yetusu sa ene nana kwaju jesi nensebre mukase bono yesi secure sanitary pad ekutaye mu na ye ende no
Pen Homeopathic Clinic nti medo kwa rehosema esi nira bra Gatwick Airport ho Boeing flight bi etui na ekura nipa bebura hanu de wo mo ko Britain we India mamu na rehosem ni si nipa baako onya ni 3 didim wono na na eti seat number 11 so wono so kura we Britain ni na wone the bad police for no edi nkomo ene wo ka kire commissioner Malik say bra adupre no tuye na be se eni tete du asape 30 seconds ene wo mto se bibia gi pow na nso na enye knockout say adupre num ene free ene efiri ho no wo man se da nhunu bibia bio di wo hunu ye ne sesei woda ya sabia ya dokotafo ejina ne so na pani aye kana asemi ni din ne Vishwash Kuma Ramesh wono eninya ni tiri edidi mu nanso ne nyina mu no empanimfo a wono mo ne wo Gatwick Airport weche se ebi sida na ne edikan ni nanso ne nyina no ya na ye kase enyaba eno nso eye obi abakan ni din won mu guso eye hwehwe mu mapa se won bi hu adekora enam so kofa sa atore nchemi ebae enti nipa de won mu bububu a na won mo chese won ma na afura dupire no won mu a eye India fo ankasa eye India fo ma ya won mu wo mu no won dodo bebro ha we se wo ha adunum enkono de ekuta enu achi Canada fo na ebinum wom na Britain fo bi nso ewo mo na Portugal fo nso na ebi eka ho na nso adehia wo mahwe wo madehia nyina nkafra na wonum ensanso enhyeden eno so ne yegyina na anopa na kodwogesi lonsiambre mu kase ebo ya secure sanitary pad Endpoint Homeopathic Clinic 21st clinic mo eka ye ho so ye mu no ye di wusie na fe no wafo wafidia National Communication Authority edi atudwa se FM stations be se biasa na bia wono ka se ye revoke wo license no ya ma wo mo ndafu aduasa won kwehye won nema yie Reverend Israel Joseph Eshon ya suso se fefe mantamo kuma no ankasa ne ba edine ahya na shodem wo no court no aremande no sada na amanoni die mu nso edupre twifiri India na nka ekwa Britain afa nipa bebru ahanu nipa ba akonya ne tire didim na oye Britain ni ba wakasa na bika wonu ho ne bobo no nyina no a na kwadwoje second kilometer dada woromanti yesi ho nkonya na de baba somu asomfo banu ye tenase no eyeme Akosua Agyeiwaah Kodie boaten mene triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa ye konso yenkoi ye de Ghana today ebeto also